Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Nshuti banywanyi bacu, ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo abarwanyi ba M23 n'ubutegetsi bwa Kongo bashyize umukono ku mahame shingiro azayobora ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Katari, biragaragara yuko amahoro atagiye kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zashyize umukono kuri aya mahame shingiro zatangiye guterana amagambo, ndetse buri ruhande rwatangiye gusobanura aya mahame shingiro ruganisha mu nyungu zarwo. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gusobanura aya mahame shingiro bakayaganisha mu nyungu zabo. Abarwanyi ba M23 nabo barimo kuyasobanura ukwabo. Hari uguterana amagambo gukomeye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi hagati y'abagize guverinoma ya Kongo n'abarwanyi ba M23 nyuma gato yaho aya mahame shingiro ashyizweho umukono i Doha mu gihugu cya Katari. Amakuru dufite kandi arerekana yuko intambara ikomeye igiye kuba mu karere k'ibiyaga binini. Mu burasirazuba bwa Kongo impande zihanganye zirimo gushyira imbaraga mu mirwano, ndetse biragaragara yuko M23 na FARDC bagiye gukocorana mu buryo bwa nyabwo. Nubwo bashyize umukono ku mahame shingiro azagenderwaho mu biganiro by'amahoro, biragaragara yuko ibi biganiro ntacyo bizatanga. Muri aya makuru yacu turababwira ko intambara karundura ariyo igomba gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Nimwitegura intambara ikomeye cyane igiye kuba mu burasirazuba bwa Kongo. M23 barimo kuyishyiraho igitutu ngo isinye aya masezerano. M23 ndabamenyesha ko nta kintu na kimwe irimo kungukira muri aya masezerano, kubera ko birimo kugaragara yuko Amerika ndetse na Katari babogamiye ku ruhande rwa Kisekedi. M23 rero nayo ngo ntabwo igomba kubyemera. M23 irahitamo gukoresha imbaraga z'umuheto. M23 na FARDC bagiye kurwana ivumbi ritumuke. Iby'aya masezerano ntacyo bizageraho, kuko n'ubundi M23 ntacyo irimo kubyungukiramo. Igihe cyose M23 yarwaniye iramutse yubahirije ibyo irimo gusabwa, byaba bivuze ko igiye kuva muri Goma ndetse na Bukavu, ndetse ikava mu bice byose yigaruriye, kandi nta kindi kintu cy'inyungu ibibonyemo. Muri iyi nkuru yacu rero turagira tuti: mwitegura intambara ikomeye igiye kubera mu karere k'ibiyaga binini. Mu buseruko bwa Kongo hagiye kuba isibaniro ry'imirwano. M23 na FARDC bagiye kurasana ivumbi ritumuke. Ubu ngubu nibwo intambara ya nyayo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibingibi rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tukabereka impamvu za nyazo zerekana ko intambara karundura aribwo igiye gutangira hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kongo. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru bya Iyakure TV, ikintu cya mbere mugomba kumenya nuko M23 itasinye kuri aya masezerano cyangwa se amahame shingiro ku bushake bwayo. M23 nta bushake yari ifite bwo gusinya kuri aya mahame shingiro, kuko nta nyungu na nkeya iyafitemo. Ibikubiye muri aya mahame shingiro byose biraha avantage ubutegetsi bwa Kongo n'igisirikare cya FARDC.
Muri aya mahame shingiro nk'uko nabibabwiye bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kugenzura ubutaka bwose bwa Kongo ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukegukana ubugenzuzi bwose mu bice bya Kongo. Ibingibi bivuze yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Abategetsi ba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bashyizweho na M23 bagomba kuvaho vuba na bwangu, maze abashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakaba aribo barongora Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri aya mahame shingiro kandi biragaragara yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba gukontorora ibice byose bya Kongo. Igisirikare ndetse n'igipolisi cya Kongo bagomba kugira ubugenzuzi ku bice bigenzurwa na M23. Ibi bivuze ko M23 izava mu birindiro byayo. Nk'uko mubyumva rero aya mahame shingiro azagenderwaho nta nyungu na nkeya M23 iyafitemo, ntazo rwose. Nta nubwo M23 yari kubishyiraho umukono ku bushake bwayo. Dore rero uko ibintu byagenze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Katari bashyize igitutu ku barwanyi ba M23 babategeka gusinya kuri aya mahame shingiro. Mu minsi ishize mwaramubonye umujyanama wa Perezida Donald Trump, Masad Burosi, yarari i Doha mu gihugu cya Katari. Hari abanyamerika bari mu itsinda ririmo gukurikirana iby'ibi biganiro n'aya masezerano, nibo bakomeje gushyira igitutu kuri M23 kugira ngo isinye kuri aya masezerano. Hari amakuru avuga yuko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibishoboka byose kugira ngo bashyire igitutu kuri M23. Ndetse amakuru akemeza yuko pasiporo z'abahagarariye M23 zafatiriwe i Doha mu gihugu cya Katari. Ntabwo bemerewe kuva i Doha muri Katari badashyize umukono ku masezerano. Namwe murabyumva rero ko ari amasezerano y'igitugu, ni amasezerano y'agatuza, ni amasezerano y'agahato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo guhatira M23 gushyira umukono ku masezerano byanga bikunda. Amerika irababwira iti nimusinye, nimugire vuba nimusinye twicukurire amabuye y'agaciro mu gihugu cyanyu, ibindi ntabwo bitureba. Amerika rero irimo guhatiriza M23 gusinya, ndetse aya mahame shingiro nayo yasinywe ku gatuza ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabyumva rero ko M23 nta bushake ifite muri aya mahame shingiro ndetse nta n'inyungu iyabonamo. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bashyize umukono ku mahame shingiro azagenderwaho mu biganiro bizabahuza, nyuma gatoya umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yavuze yuko ubu noneho M23 igomba kuva mu duce twose yigaruriye. Bwana Patrick Muyaya yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kugenzura ibice byose M23 yafashe. Ubungubu ngo M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Niko Bwana Patrick Muyaya yabwiye abamenyesha amakuru. Nyuma yaho umunyamabanga uhoraho wa M23 Bwana Benjamin Mbonimpa ari nawe washyize umukono kuri aya mahame shingiro i Doha muri Katari ahagarariye M23 yahise amunyomoza. Yavuze ko M23 idateze gusubira inyuma. Yavuze yuko M23 nta na metero n'imwe izasubira inyuma. Yavuze yuko ibice byose M23 ifite izakomeza kubigenzura kugeza igihe cyose impamvu za nyazo zizigwaho, ndetse bakabiganira mu biganiro bizabera i Doha muri Katari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse ko ibiganiro bitagomba kurenza itariki ya 18 ukwezi kwa munani bitarangiye. Iyo tariki ya 18 ukwezi kwa munani igomba kugera imishyikirano yose yararangiye, M23 n'ubutegetsi bwa Kongo basinye amasezerano y'amahoro. Uyu nguyu murimo kubona ni Bwana Benjamin Mbonimpa, arimo kunyomoza ibyatangajwe na Patrick Muyaya.
Biragaragara rero ko impande zombi zirimo gusobanura ibintu mu buryo butandukanye, ndetse bikagaragaza yuko aya mahame shingiro arimo gusobanurwa mu buryo butandukanye. Ibingibi rero nabyo biteye kwibazwaho, kandi abahinga mu bya politike baravuga yuko aya mahame shingiro n'ubundi ntacyo azageraho. Nshuti banywanyi bacu rero, namwe murabyumva neza, kuba M23 yarashyizweho igitutu ngo isinye kuri aya mahame shingiro biragaragaza ko nta nyungu ibifitemo ndetse nta n'ubushake bwayo ibifitemo. Ibingibi rero birerekana ko M23 kugira ngo nayo igaragaze imbaraga zayo nta kabuza izakoresha uruhembe rw'umuheto. M23 ikintu cyonyine izi gukora neza ni ukurwana, ni uguhondagura FARDC ikayirukankana ku mirongo y'urugamba, maze Tshisekedi nawe akabona yuko ibintu bikomeye. Bamwe mu bagira inama M23 bavuga yuko ubungubu noneho igihe cy'intambara kigeze cya nyacyo. Ubungubu M23 ikwiye kurwana mu buryo budasanzwe, igafata umujyi wa Uvira, igafata intara ya Tanganyika, bagafata Kisangani ndetse bagafata na Maniema, maze bakerekana imbaraga z'imitsi yabo. Ibingibi bizatuma Tshisekedi yongera gusubiza ubwenge ku gihe, maze yemere kuganira n'izi nyeshyamba mu buryo bwa nyabwo bwo kubahana, hatarimo igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atugeraho kandi yemeza ko M23 nayo rwose idashobora kwemera kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Byabatwaye imbaraga nyinshi gufata ibice barimo kugenzura. Ntabwo rero igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatuma bano barwanyi bava mu bice bigaruriye gutyo gusa. Oya rwose, ahubwo amakuru dufite aremeza ko intambara ya nyayo aribwo igiye gutangira, kubera ko umujinya wa M23 igiye kuwutura kuri FARDC, maze ibarase umusubirizo, ibirukankane, ibambure ibindi bice byinshi. Abibwira yuko M23 izava mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu gutyo gusa, ndabamenyesha ko baba bibeshya. Aya masezerano nicyo arimo kuvuga, ariko ntabwo bizakorwa rwose. M23 ntabwo yava mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu gutyo gusa ngo nuko abanyamerika bayihatirije gusinya kuri aya masezerano. Amakuru dufite nuko M23 nayo izakomeza gukoresha imbaraga zayo ndetse igashyiraho igitutu mu mirwano, ndetse kugeza igihe ubutegetsi bwa Kongo buzagaragaza yuko noneho bukeneye kuganira mu buryo bw'ubwubahane. Amakuru dufite nuko ibi biganiro birimo kubera i Doha muri Katari, ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegeka ibyo bushaka, maze abanyamerika nabo bagategeka M23 kubishyiraho umukono. Ku rubuga rw'intambara rero ntabwo ariko bizagenda. M23 nayo izakoresha imbaraga za gisirikare maze yigarurire ibice byinshi, kugeza ubwo Tshisekedi azabona ko ibintu byakomeye akemera kuganira mu buryo bw'ubwubahane, mu buryo M23 nayo yungukiramo. Naho ubundi ibi biganiro birimo kubera i Doha muri Katari ndetse n'aya mahame shingiro yashyizwe ko umukono, biragaragara yuko nta mahirwe na makeya cyangwa se inyungu birimo gutanga kuri M23. Ikindi kintu cyerekana yuko intambara ikomeye cyane igiye kubura mu burasirazuba bwa Kongo nuko impande zombi ubungubu zirimo gukusanya ibitwaro, ndetse abasirikare baryamiye amajanja. Hashize igihe kinini FARDC irimo kuzana abasirikare benshi mu birindiro byayo, ndetse irimo kubegereza imirongo y'urugamba. Indege z'intambara za FARDC zikomeje kuzenguruka hejuru y'ikirere cya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare benshi ba Kongo barimo kugera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera ku rubuga rw'intambara. Ibikoresho bya gisirikare bivugwa yuko birimo kuva muri Afurika y'Epfo nabyo birimo kugera ku rubuga rw'intambara. Abacancuro ba FARDC bakomeje kwiyongera muri Kongo. Imyiteguro yose irimo kwerekana yuko impande zombi ziryamiye amajanja kandi ko ziteguye gukocorana umunota ku wundi.
Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi barimo gusohora amatangazo bavuga yuko FARDC irimo kubashotora kandi ko irimo kubagabaho ibitero bya hato na hato. Ubungubu rero FARDC n'ibitwaro byayo karundura nayo yiteguye kugaba ibitero kuri M23. Ntabwo FARDC arabaswa rwose, ndetse n'abategetsi ba Kinshasa ntabwo arabaswa. Barabizi neza ko M23 itazava muri Bukavu ndetse na Goma gutyo gusa, ngo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabivuze. Abakongomani bari Kinshasa barabizi neza ko M23 ntabyo yakora. Niyo mpamvu rero Tshisekedi nawe arimo gutegura intambara. Tshisekedi arabona yuko ibiganiro ntacyo bizatanga, nawe arimo gutegura intambara yifashishije abarundi, abacancuro ndetse n'abazarendo ngo barebe yuko bakwigarurira Bukavu ndetse birukane M23 mu mujyi wa Goma. Biragaragara rero ko intambara yonyine ariyo igiye gukemura ibibazo muri Kongo. Imirwano karundura igiye kongera kubura mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse biragaragara yuko kuri iyi nshuro FARDC na M23 bagiye gukocorana bya nyabyo.